guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Operasiyo zikomeza za gisirikare zagize uruhare rukomeye mu mutekano mu burasirazuba bwa Kongo, n'akarere kamaze imyaka myinshi karanzwe n'amakimbirane ashingiye ku bibazo bya politiki, umutekano, amoko ndetse n'ingaruka z'intambara zabaye mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, bamwe mu bahoze ari abasirikare ba FARC n'interahamwe bahungiye muri Kongo, aho baje gushinga umutwe wa FDLR, Force Démocratique de Libération du Rwanda. Ni umutwe wabaye umwe mu mitwe yitwaje intwaro yakomeje kugira uruhare rukomeye mu guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no guteza impungenge ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rufite impungenge zifatika ku bijyanye na FDLR n'iterabwoba rishobora guturuka ku mupaka warwo. Nanone rufite urwego rw'ubukerarugendo rugomba kurindwa, cyane cyane mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu hafi y'aho abaturage batuye benshi. Niba ibisasu bya mortier cyangwa roketi byatangira kugwa muri ako gace, ubukerarugendo bwahita buhungabana cyane. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nazo zigomba gusobanukirwa neza impungenge z'u Rwanda kuko zifite ishingiro. Iyo usomye raporo z'umuryango w'abibumbye zasohotse mu myaka inishize, harimo ibimenyetso bifatika byerekana ko hari ubufatanye hagati y'abayobozi bamwe bo muri politike y'ububanyi n'amahanga ya Kongo na FDLR. Ibyo si ibintu mpimbye cyangwa nihimbiye, biri muri raporo z'umuryango w'abibumbye. Nyamara inkuru ya FDLR iracyakomeza kandi bavuga ko igihari ku mupaka. Hari abavuga ko FDLR igomba gusenywa burundu, ariko kandi bakemeza ko icyo kibazo cya FDLR cyakabijwe cyangwa kigakoreshwa nk'urwitwazo n'u Rwanda kugira ngo intambara n'amakimbirane bikomeze. Muri iyo mvugo bavuga ko u Rwanda ruzakomeza kuvuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itubahiriza amasezerano, bityo rugakomeza ibikorwa byarwo bya gisirikare rwitwaje ko ruri kwirwanaho, kuko ruvuga ko ibyo rukora atari ubushotoranyi gusa cyangwa igitero, ahubwo ko ari ukwitabara no kurinda. Kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo iyo isinye ayo masezerano iba yemeye icyo gisobanuro cyangwa iyo mvugo y'uko ikibazo gishingiye ku mutekano w'u Rwanda. Ku bantu bakurikirana politike mpuzamahanga kandi bareba ibintu mu buryo bw'igihe kirekire, bazi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora igenamigambi ry'igihe kirekire cyane, imyaka 10, 20, 30 cyangwa 50. Abo bantu bavuga ko kuva mu Kongo yabona ubwigenge, cyane cyane mu gihe cy'intambara y'ubutita, amabuye y'agaciro ya Kongo yari afite akamaro gakomeye mu nyungu z'ibihugu bikomeye, kandi ko Amerika yakomeje kugira uruhare cyangwa inyungu muri uwo mutungo kuva icyo gihe. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo, hagiye habaho za operasiyo zitandukanye za gisirikare zinigishwa mu mashuri ya gisirikare, zirimo operasiyo Umoja Wetu yatangijwe umwaka w'2009 ku bufatanye bw'ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo hagamijwe kurwanya FDLR no gusenya ibirindiro byayo. Nyuma yaho hakurikiye operasiyo Kimya 2 yari igamije gukomeza igitutu kuri FDLR no kugarura ubuyobozi bwa leta mu bice byari byarigaruwe n'imitwe yitwaje intwaro. Muri icyo gihe kandi habaye urugamba rukomeye, hanagaragara umutwe wa CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple, wari uyobowe na Rwankunda, wavugaga yuko ugamije kurinda abaturage no kurwanya FDLR, ariko nawo uza kuba umwe mu bagize uruhare mu makimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Niki cyatumye havuka FDLR n'inkomoko yayo? Impamvu zatumye CNDP ivuka ni iyihe? Uruhare rwa operasiyo za Umoja Wetu na Kimya 2 mu gushaka ibisubizo by'ibibazo by'umutekano muri aka karere ni uruhe? Mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Umutwe w'iterabwoba wa FDLR
uracyafite umugambi wo gutera u Rwanda uturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukamena amaraso y'abanyarwanda nk'uko wabigenje kenshi mu bice birimo iby'amajyaruguru no mu burengerazuba bw'igihugu. Kugira ngo ibyo byose ubigereho ushakisha uburyo bwinshi bwo kongera imbaraga burimo gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo, guhinga no gucuruza urumogi ndetse no gucuruza amakara. Amafaranga avamo akagurwa intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Nubwo FDLR yarushijeho kugira imbaraga ikabona abarwanyi bashya bakomoka hirya no hino ku miryango y'abanyarwanda yanze gutaha igahabwa n'ibirindiro bihora mu bice bya Rushuru ndetse na Warikare, yagiye ihura n'ibihe bigoye bamwe batekerezaga yuko biganisha ku iherezo ryayo. Urwango FDLR ifitiye abatutsi rwarenze u Rwanda runagera no ku banyekongo muri ubu bwoko, kuko aho yakoreye hose yarabishe, ibambura imitungo yabo irabamenesha bahungira mu mahanga, cyane cyane mu bihugu byo mu karere. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 abanyekongo bakomoka mu ntara Kivu y'Amajyaruguru barimo Pasiteri Jean Musumbi bashinze umutwe wa Mayimayi Raila Mutomboki ubize icyuya abarwanyi ba FDLR bari bamaze igihe kinini bica bene wabo. Abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi bahoze mu ngabo za Kongo barangajwe imbere na General Rankunda bafashe icyemezo cyo kurema umutwe wa CNDP muri 2006 wari ufite intego yo gutabara bene wabo bari bakomeje gutotezwa na FDLR cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Kugira ngo dusobanukirwe neza CNDP ni ngombwa kubanza kureba amateka y'akarere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ibibazo by'umutekano byakomeje kuranga uburasirazuba bwa Kongo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Jenoside yarangiye abantu benshi bahungiye muri Kongo barimo abasivile ndetse n'abahoze ari abasirikare n'intera hamwe bagize uruhare muri jenoside. Bamwe muri bo barihuje maze bashinga umutwe wa FDLR wakomeje gukorera ibikorwa byawo mu burasirazuba bwa Kongo. Kubaho kwa FDLR byatumye habaho impungenge z'umutekano ku baturage benshi bo muri aka karere, cyane cyane ku baturage bavuga ikinyarwanda batuye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Muri icyo gihe kandi ubutegetsi bwa Kongo bwari bugifite intege nkeya nyuma y'intambara nyinshi cyane zabaye muri iki gihugu, bituma imitwe yitwaje intwaro ikomeza kwiyongera uko bwije n'uko bukeye. Mu mwaka w'2006 havutse umutwe wa CNDP uyobowe na Rankunda wahoze ari umusirikare mu ngabo za Kongo. Nkunda yavuze yuko impamvu nyamukuru yo gushinga CNDP ari uguharanira umutekano w'abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bo muri Kongo, kurwanya ibikorwa bya FDLR no kurengera abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Icyambere tugomba gukora ni ukugira ubutegetsi mu gihugu, tukagira guverinoma ikora neza, tukagira ingabo z'igihugu n'inzego z'umutekano zubakiye ku gihugu. Ibyo nibyo bizatuma amahoro n'umutekano bigaruka. Nta gihugu gishobora gutera imbere hatari umutekano. Nta gihugu gishobora gutera imbere hatari guverinoma y'igihugu, ingabo z'igihugu cyangwa polisi y'igihugu. Ubuyobozi nyabwo bushingira ku gufata iya mbere, ku kwiyemeza no kuyobora neza. Iyo hatayeho icyerekezo, ubushake bwo gutangiza ibikorwa no kubicunga, nta buyobozi buba buhari. Birumvikana ko bitoroshye kugenzura neza buri musirikare mu ngabo zigizwe n'ibihumbi byinshi by'abasirikare, ariko icyo nzi nuko mu myaka 3 namaze hano habaye gusa abasirikare 2 bashinzwe gufata abagore ku ngufu. Abo bombi barahano. Kuri nge byo kwereka abandi ko nubwo umuntu ashobora gukora amakosa, icyo cyaha kidashobora kwihanganirwa. Ni ibintu bitemewe na gato. Muri izo manza zombi nagiye ubwanjye gusaba imbabazi imiryango y'abagizweho ingaruka. Nafashije abo bagore kubona ubuvuzi kandi ngerageza uko nshoboye kubunga n'imiryango yabo no kubafasha kongera kwakirwa mu busanzwe. Ntabwo dukoresha abana bari munsi y'imyaka 18 mu ngabo. Mbere na mbere reka mbabwire ko kuva mu mwaka wa 2005 mu ngabo nayoboraga twasezereye ku rugamba abasore bato bagera ku 2500. Ni gute nakongera gushaka abandi bana mu gihe ndi kubasezerera? Sinshobora kwemera umwana mu gisirikare kandi ndi gukuramo abandi bana. Nubwo bitari byoroshye kuko twari dufite ingabo zigera ku 7,000 cyangwa 8, twakomeje kubasezerera kandi na n'ubu biracyakorwa. Ibi bintu birababaza cyane, ntibishimishije na gato. Niyo mpamvu mvuga ko ikibazo kigomba kurangira. Umuhungu wanjye mukuru afite imyaka 18.
iyo nekereje ko yaba ari ku rugamba birambabaza cyane, ariko iyo ikibazo gihari igikwiye si ukugitekerezaho ugacika intege, ahubwo ni ugushaka igisubizo no gukomeza imbere nubwo waba ubabara. Kugira ngo ibi birangire burundu ni ngombwa ko imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga iri mu burasirazuba bwa Kongo ikurwaho. Twebwe twiteguye gutanga umusanzu wacu ndetse n'amaraso yacu niba bikenewe. Tuzayabwira ko atagishobora gukomeza kuba muri icyo gihugu yitwaje intwaro. Tugomba kuyasubiza aho yaturutse. Ntidushobora gushyira intwaro hasi mu gihe impamvu zatumye tuzifata zigihari. Uburasirazuba bwa Kongo buracyarimo ikibazo. Ni gute nakwemera kureka urugamba kandi umuryango wanjye utarashobora gusubira mu gihugu cye? Ikibabaje kurushaho ni uko ayo matsinda ashinjwa uruhare muri jenoside ashobora gukomeza kuguma muri Kongo. Sinshobora kureka intwaro mu gihe nyiri mu kaga, kandi impamvu y'ako kaga ikiriho. Hari abavuga ko uru rugamba rwateje imibabaro myinshi. Yego, ni ukuri, aho nanjye ubwanjye ndababara cyane. Kumara igihe kinini ntabona umuryango wanjye, kubaho imyaka myinshi mu mashyamba no mu ntambara si ibintu byoroshye, ariko niba ari ngombwa kubabara igihe gito kugira ngo haboneke umudendezo urambye, twabyihanganira. Nzi neza ko ibyo nkora bishobora kuzangarukira. Igihe ninjiriraga mu gisirikare nari niteguye gutanga ikiguzi cyose harimo n'ubuzima bwanjye. Niteguye kubikora niba byafasha Kongo kubona amahoro no kwibohora. Niba Kongo yabohorwa hanyuma nkunda agashyirwa muri gereza, nta kibazo mbibonamo. Niba umuryango wanjye washobora gusubira muri Kongo amahoro agarutse, niyo banshyira imbere y'urukiko mpuzamahanga, ikibazo cyanjye si icyo. Icy'ingenzi kuri njye ni ugukorera ibyo nemera kandi nabibazwa. Icyo nzi ni uko ntashobora gukora icyaha nkana. Ndi umupasiteri nsenga Imana kandi sinshobora gukora ibyo byaha. Nzi neza ko ntabikoze kandi nemera ko n'ingabo zanjye zitabikoze. CNDP yashinzwe yari ifite intego zigaragara mu bya gisirikare no muri politiki. Mu bya gisirikare yashakaga kurwanya FDLR no kwirinda ibitero by'imitwe yitwaje intwaro. Mu bya politiki yavugaga yuko ishaka uburenganzira bw'abaturage bo muri Kivu yuko bwubahirizwa kandi hakabaho ubuyobozi buboneye muri Kongo. Ariko leta ya Kongo yashinjaga CNDP kuba umutwe wigometse ku butegetsi kandi ugahungabanya ubusugire bw'igihugu. Hagati ya 2006 na 2008 habaye imirwano ikomeye hagati ya CNDP n'ingabo za leta ya Kongo zizwi nka FARDC. N'imirwano yabereye cyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane mu bice bya Rushuru, Masisi na Nyiragongo. CNDP yagiye igaragaza ubushobozi bukomeye bwa gisirikare. Hari n'igihe yegereye umujyi wa Goma, umwe mu mijyi minini kandi y'ingenzi mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi mirwano yagize ingaruka zikomeye ku baturage. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bahungiye mu nkambi z'impunzi no mu bindi bice by'igihugu. Habayeho ikibazo cy'inzara gikomeye, uburwayi n'ihungabana ry'abaturage. Imiryango mpuzamahanga harimo umuryango w'abibumbye yakomeje guhamagarira impande zombi guhagarika imirwano no gushaka ibisubizo binyuze mu biganiro. Mu mpera z'umwaka wa 2008 no mu ntangiriro za 2009 ibintu byatangiye guhindura isura. Habaye ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda bigamije gukemura iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Muri Mutarama 2009 Rurankunda yafatiwe mu Rwanda, maze ubuyobozi bwa CNDP bufatwa na Bosco Ntaganda. Nyuma yaho CNDP yemeye guhagarika imirwano no kugira amasezerano na leta ya Kongo. Muri aya masezerano abarwanyi benshi ba CNDP binjijwe mu ngabo za leta ya Kongo binyuze muri gahunda yo kwinjiza imitwe yahoze irwanya leta mu gisirikare cy'igihugu. CNDP icyo gihe yahinduwe umutwe wa politiki wemerewe gukora ibikorwa bya politiki aho kuba umutwe wa gisirikare. Nubwo CNDP yahagaritse ibikorwa bya gisirikare nk'umutwe wigometse, amateka yayo yakomeje kugira ingaruka ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Hari bamwe mu bahoze ari abarwanyi ba CNDP nyuma baje kwishimira ko amasezerano atubahirijwe uko byifuzwaga, bituma havuka indi mitwe yitwaje intwaro harimo umutwe wa M23 wavutse mu mwaka wa 2012.
Iyo twiga amateka ya CNDP tubona uburyo ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo bifitanye isano n'amateka y'akarere, amoko, politiki n'umutekano wambukiranya imipaka. CNDP yabaye kimwe mu bice by'ingenzi byagize uruhare mu mateka y'ako karere, inafasha mu gusobanukirwa inkomoko y'amakimbirane yakomeje kuhavugwa kugeza na n'uyu munsi. CNDP yari umutwe wa politiki n'igisirikare washinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2006 uyobowe na Rurankunda nk'uko nigeze kubigarukaho. Wari umutwe uvuga yuko ugamije kurinda abaturage no kurwanya FDLR, wagize uruhare runini kandi mu ntambara zabereye mu burasirazuba bwa Kongo, uhangana n'ingabo za leta ya Kongo mbere yo kugirana amasezerano nayo mu mwaka w'2009. Amateka ya CNDP ni ingenzi cyane mu gusobanukirwa uko ibibazo by'umutekano byagiye bihindura isura mu karere k'ibiyaga bigari. Kuvuka k'umutwe wa CNDP kwagaragazaga ko mu gihe umuryango mpuzamahanga wari ukomeje gutera agati mu ryinyo mu gihe abasivile bagirwaga nabi, leta yabo ikareberera abenegihugu bashoboraga kwifatira icyemezo cyo kwikemurira ikibazo. Abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyanga muri Warikare bari barambiwe ubugizi bwa nabi bwa FDLR n'ihohoterwa ririmo kubambura imitungo yabo. Mu mwaka w'2008 nabo bashinze umutwe wa NDC, Nduma Defense du Congo, wari ufite intego yo guhangana nawo, uyoborwa na Ntabo Ntaberi Sheka. NDC yari yabujijwe amahwemo na FDLR, gusa yaje gucikamwo ibice ubwo Sheka atumvikanaga na Guidoshi Mirayi Mwisa wari umwungirije icyo gihe. Havuka undi mutwe wa NDCR, imbaraga zarwanyaga izi nyeshyamba z'abanyarwanda zisa n'izigabanuka. Nyuma y'imyaka myinshi imitwe yaremewe kwirwanaho ihangana na FDLR. Mu mwaka w'2008 mu kwezi kwa 12 u Rwanda na Kongo byumvikanye ku bufatanye mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, by'umwihariko byahawe izina rya Umoja Wetu, bikurikirwa na Kimya Kabiri. Ibi byari ibitero simusiga kuri FDLR byahiciye intege bikomeye kuko byiciyemo abarwanyi benshi bayo barimo n'abayobozi benshi. Bamwe bafata icyemezo cyo gutaha mu Rwanda basubizwa mu buzima busanzwe. Ubundi Kimya Kabiri nimwe muri za operasiyo za gisirikare zabaye mu burasirazuba bwa Kongo mu mwaka w'2009. Kugira ngo dusobanukirwe neza n'iyo operasiyo ni ngombwa kubanza kumenya imiterere y'umutekano yari hari muri icyo gihe. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, bamwe basirikare ba FARC n'intera hamwe bahungiye muri Kongo, aho baje kwiyubakira mu mutwe wiswe FDLR, Force Démocratique de la Libération du Rwanda. Umutwe wakomeje gukora ibikorwa by'intambara ndetse n'urugomo mu burasirazuba bwa Kongo, ugateza umutekano mukeya, ugahungabanya abaturage ndetse ugateza n'amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari. Mu rwego rwo guhangana n'ibibazo by'umutekano, leta ya Kongo ku bufatanye n'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Kongo icyo gihe zari zizwi nka Monique, batangije operasiyo yiswe Kimya Kabiri. Ijambo Kimya rikomoka mu Kiswahili risobanura utuje cyangwa se ituze, bikagaragaza intego yo kugarura amahoro n'umutekano mu duce twari twarazahajwe n'imitwe yitwaje intwaro. Operasiyo Kimya Kabiri yatangiye muri Werurwe muri 2009, ikurikiye indi operasiyo yitwaga Umoja Wetu, nayo turi buze kuza kureba muri iki kiganiro. Yo yari yarabaye mbere yaho gatoya. Intego nyamukuru ya Kimya Kabiri yari gusenya ibirindiro bya FDLR, kugabanya ubushobozi bwayo bwo mu gisirikare no gufasha leta ya Kongo gusubirana ububasha bwayo mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo, mu ntara Kivu y'Amajyaruguru n'iya Kivu y'Amajyepfo. Muri iyi operasiyo ingabo za Kongo FARDC, Forces Armées de la République Démocratique du Congo, zafashijwe n'ingabo za Monique mu bikorwa byo gushakisha no kurwanya abarwanyi ba FDLR. Habaye ibikorwa byinshi byo kwigarura ibice byari byarafashwe n'imitwe yitwaje intwaro ndetse no gusenya inzego zayo zose z'imikorere. Nubwo Kimya Kabiri yagize uruhare mu kugabanya ubukana n'ibikorwa bya FDLR no gutuma bamwe mu barwanyi bayo bataha abandi bagashyira intwaro hasi, iyi operasiyo yaranenzwe cyane, inengwa kubera ingaruka yagize ku baturage. Mu gihe cy'imirwano habaye kwimurwa kw'abaturage benshi, ibikorwa by'urugomo biriyongera, ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ubwicanyi bwakorewe abasivile n'impande zitandukanye zari mu mirwano. Ibi byatumye imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu isaba yuko ibikorwa bya gisirikare biherekezwa n'ingamba zikomeye zo kurengera abaturage. Byanagaragaje ko gutsinda ku rugamba rwa gisirikare bidahagije igihe umutekano n'uburenganzira bw'abaturage bidashyizwe imbere. Kuvuga operasiyo Kimya Kabiri bwakwira bugacya, gusa yari imwe mu mbaraga zikomeye zakoreshejwe mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane FDLR. Yagize umusaruro ndetse no kugabanya ubushobozi bw'imitwe, ariko inagaragaza ibibazo bikomeye biterwa n'intambara cyane ku baturage b'inzirakarengane. Kugeza n'ubu Kimya Kabiri ikomeza kuba urugero rw'ukuntu ibikorwa bya gisirikare bigomba kujyana no kurinda abaturage no gushaka ibisubizo birambye by'amahoro. Mu minsi 35 operasiyo Umoja Wetu yamaze mu ntangiriro ya 2009,
hishwe abarwanyi 153 ba FDLR barimo Lieutenant Colonel Anacre Hitimana waruzwe nka Gasasira Kabuyoya, hakomereka 13, abandi 37 bafatwa mpiri, 103 bataha mu Rwanda. Interahamwe mu 1997 zaje mu bice byacu, twahungiye mu bihuru kubera interahamwe, twahungiye mu marikori, abenshi dufite ubwoba, tuba mu bihuru, bandi bavuye mu byaro bica abaturage bakoresheje imihoro. Ikibazo gihari n'interahamwe, ntabwo bazi kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Baraje ako kanya batangira gufata abagore ku ngufu, bafata abagore ku ngufu, bararasa, ntawagerageje kubahagarika, bakoresheje imihoro. Nta garuriro, nta burenganzira bwa muntu. Baraje bafata abagabo, abana, abagore, babafata ku ngufu. Buri wese yagerageje guhungira mu bihuru, abandi bahungira za Goma. Buri gihe twibaza ubufasha bwaribwo, nta gisubizo na kimwe tujya tubona. Abantu bose bahungiye mu bihuru, ni ibintu bibabaje. Ubwo ingabo z'u Rwanda zavaga, FDLR yaragarutse. Operasiyo ikirangira ibintu ntabwo byabaye byiza. Mu by'ukuri operasiyo ikirangira twari mu byago bikomeye. Twahunze kubera interahamwe, twahungiye Braza. Ubu ingabo z'u Rwanda ziragiye, ntabo kuturinda bahari, nta ngabo zihari, turi mu byago bya FDLR. Nitwa Binamoto, ndi umuhungu wa Mupenda, sekreteri wa Masisi. Uyu munsi wa none tufite ubwoba bw'interahamwe, ziteye ubwoba. Barafata abagore ku ngufu, barica abagore, abana, abasaza n'abakecuru. Ubundi operasiyo Umoja Wetu nayo n'indi operasiyo ntagenda ntababwiye. Iyi ni operasiyo ikomeye mu za gisirikare zabire mu burasirazuba bwa Kongo mu mwaka wa 2009. Kugira ngo dusobanukirwe neza iyi operasiyo, ni ngombwa kurebera neza amateka y'umutekano yari ahari muri icyo gihe. Yego, nabyo bisa n'ibifitanye isano n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka 1994, ubwo abari abasirikare ba FARI bari bamaze gutsindwa bahungiye muri Kongo. FARI n'interahamwe bose barashogoshera, baje kwiyubakira mu mutwe wa FDLR nyine birumvikana. Mu myaka yakurikiyeho, ikibazo cya FDLR cyabaye kimwe mu bibazo bikomeye by'umutekano byari bihangayikishije leta y'u Rwanda na leta ya Kongo ndetse no kugeza ubu. Mu rwego rwo gushaka umuti urambye kuri iki kibazo, habaye ibiganiro bya diplomasi hagati y'ibihugu byombi byari bimaze imyaka myinshi bifitanye umubano utari mwiza. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2009, u Rwanda na Kongo byemeranije gukorana mu buryo bwa gisirikare kugira ngo birwanye umutwe wa FDLR. Ibi byatumye hatangizwa operasiyo yiswe Umoja Wetu. Ijambo Umoja Wetu naryo rikomoka mu Kiswahili risobanura ubumwe bwacu. Rikaba ryaragaragazaga ubufatanye hagati y'ingabo z'ibihugu byombi mu kurwanya iki kibazo cyari kigamiriye umutekano w'akarere. Operasiyo Umoja Wetu yatangiye ku itariki 20 Mutarama 2009. Muri operasiyo, ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo zakoranye ibikorwa byo gushakisha no gusenya ibirindiro bya FDLR mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Intego nyamukuru yari uguca intege uyu mutwe, gusenya ibikorwa byabo bya gisirikare no kugabanya ubushobozi bwawo bwo guhungabanya umutekano. Igikorwa nyirizina cyaratangiye, ariko cyari gifite umwihariko kuko cyakibaye ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka myinshi ibihugu byombi bifitanye amakimbirane byaremeye gukorana mu buryo bweruye mu rwego rwa gisirikare. Ibi byagaragaje impinduka mu mubano wa politiki n'umutekano hagati ya Kigali na Kinshasa. Mu gihe cya operasiyo Umoja Wetu, ibirindiro byinshi bya FDLR byarasenywe, abarwanyi bamwe barafatwa, abandi bashyira hasi intwaro, naho bamwe basubizwa mu Rwanda binyuze muri gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abari bitwaje intwaro.
ibi byatumye ubushobozi bwa FDLR bugabanuka mu buryo bugaragara nubwo uwo mutwe utahise urangira burundu. Ariko kandi hari nk'izindi operasiyo nyinshi za gisirikare Umoja Wetu ntabwo yabaye idafite ibibazo gusa, kuko mu bice byabereyemo imirwano abaturage benshi bahuye n'ingaruka zikomeye zirimo guhunga ingo zabo, kubura umutekano ndetse n'ibibazo by'uburenganzira bwa muntu. Ibyatumye imiryango mpuzamahanga ikomeza gusaba yuko ibikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro byakorwa hitawe cyane ku kurinda abaturage. Mu mateka y'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, operasiyo Umoja Wetu ifatwa nk'intambwe ya mbere ikomeye mu bufatanye bwa gisirikare hagati y'u Rwanda na Kongo. Yanabaye umusingi w'izindi operasiyo zakurikiyeho zirimo operasiyo Kimya kabiri yakomeje urugamba rwo guhangana na FDLR nyuma y'isozwa rya Umoja Wetu. Operasiyo Umoja Wetu iracyavugwa cyane mu mateka yaranze uburasirazuba bwa Kongo ndetse n'u Rwanda mu bijyanye n'umutekano. Ni nimwe muzigishwa mu mashuri ya gisirikare nimba ntibeshye. Yari operasiyo yari igamije kurwanya umutwe wa FDLR no kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu bufatanye hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo. Ntabwo byarangiriye aho. Nyuma y'igihe kinini FDLR yotswa igitutu impande n'impande, yafashe icyemezo cyo kurema ingabo yikingira ndetse n'ubwihisho. Kugira ngo ibi bigerweho byose yifashishije abanyekongo bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu. Ubuyobozi bwa FDLR bwafashe iki cyemezo kubera yuko bwari bufite ubwoba ko mu gihe kizaza uyu mutwe ushobora kugabwaho ibindi bitero bizawushegesha. Kandi koko byarabaye, birimo Sokora kabiri yahitanye abarimo General Sylvestre Mudacumura wayiyoboraga. Colonel Retired Nshimimana Auguste wamenyekanye nka Bora Manase yabaye umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya FDLR. Ubwe asobanura yuko uyu mutwe wafashe icyemezo cyo kurema imitwe y'abanyekongo bazajya bakorana, inayicengezamo ingengabitekerezo, iyita izina rya Nyatura risobanuye kunyatura. Uyu mugabo we ngo yagiye ahabwa amabwiriza yo gushinga Nyatura ku mabwiriza General Omega, ni umugabo mukuru wa Foka. Bamuha amategeko yuko ngo agomba kuyegereza urubyiruko rw'Imasisi na Rucuru kubera yuko FDLR yari imaze gutakaza imbaraga inyuma y'intambara yitwaga Mutomboki. FDLR yatangiye gutoza imitwe ya Nyatura yari imaze kurema muri 2010 yifashishije ahanini umutwe wayo kabuhariwe uzwi nka CRAP uyoborwa na Rurakabije Girome. FDLR yatangiye gutoza imitwe ya Nyatura yari imaze kurema muri 2010 yifashishije ahanini umutwe wayo kabuhariwe uzwi nka CRAP uyoborwa na Rurakabije Girome. Imitwe ya Nyatura yavutse ku bwinshi, inakorana na FDLR mu buryo bugaragara nubwo itandukaniro riri ku nkomoko gusa. Abarwanyi bayo bumvikana bavuga yuko bashaka kwirukana ku butaka bwa Kongo umututsi wese aho ava akagera. Mu mitwe ya Nyatura izwi cyane harimo Nyatura Domi uyoborwa na Dominique Ndaruhutse, Nyatura John Love, Nyatura Kasongo, Nyatura Jean Marie, Nyatura Kigingi, Nyatura Gatuza, Nyatura Bazungu, Nyakura Karume ndetse na Nyatura Karume. Yabayo na FDLR umugabo mukuru wayo ni Pacifique Ntahunguka uzwi nka General Omega. FDLR yafashe icyemezo cyo kwiyegereza umutwe w'abahunde washinzwe muri 2010 APCRS uyoborwa na Janvier Karayiri kubera yuko yombi bihuriye ku rwango ifite abatutsi n'umugambi wo kubarwanya. APCRS yakomotse kuri Pareko Hunde yifatanije n'ingabo za Kongo mu rugamba zihanganyemo n'umutwe twaje intwaro wa M23 ubwo wafataga ibice byinshi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. FDLR yubwo ntikorana n'imitwe ya Nyatura na APCRS gusa, ahubwo baranivanga mu gihe hari gahunda yo kugaba ibitero byo gusenyiza inyeshyamba z'Abanyarwanda bakambara impuzankano imwe bakavuga n'ururimi rumwe. Uretse kwivanga n'abarwanyi b'iyi mitwe, abarwanyi ba FDLR bahindagura amazina, bagahindagura impuzankano kenshi, bakanivanga n'abaturage ba Kongo nk'aho ari abaturage bakabana nabo. Kuva mu mwaka ushize ingingo yo gusenya FDLR yagarutse cyane mu biganiro mpuzamahanga no mu bitangazamakuru kubera yuko leta ya Kongo yemereye u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ingabo zayo zizawusenye mu rwego rwo gushakira akarere amahoro arambye. Leta ya Kongo ntabwo iratangira kubahiriza ayo masezerano, ahubwo ingabo zayo n'imitwe ya Nyatura na APCRS yibumbiye muri Wazalendo bikomeje gukorana na FDLR mu gihe bahanganye n'ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi by'intara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Kuva mu kwezi kwa gatandatu 2026 FDLR ibarwa yuko ifite abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10.
umuvugizi wayo mu rwego rwa gisirikare azwi nka Lieutenant Colonel Octavien Mutimura yemeza yuko bafite benshi barenze aba bantu batekereza. FDLR ikura abarwanyi mu banyarwanda bagera ku 500,000 banze gutaha ndetse n'abanyekongo yacengejemo ingengabitekerezo yo kurwanya abatutsi n'imitwe ya wazarendo yongerera imbaraga kuko bikorana umunsi ku wundi.